По шеренгу пусть рівняються і перша шеренга крок назад, друга 2 кроки, 3 кроки вперед. Beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Senin 15 Januari 2024 yang memperlihatkan momen berkumpulnya sekelompok tentara Ukraina di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan tersebut. Tampak Komandan Batalion Infanteri Pertama Brigade Tank keempat Angkatan Bersenjata Ukraina membacakan perintah untuk anggota lainnya maju ke medan perang. Setelah itu, ia memberikan perintah juga kepada mereka yang menolak untuk melaksanakannya. Tidak diketahui pasti tindakan apa yang diberikan kepada mereka yang menolak. Video ini kemudian viral dan menuai beragam tanya dari warganet. Так ні. Вийти зі строю. Військо тут або да, або ні. Ті, хто залишилися позаду строю, право до командира роти зімкнись. Витяг з наказу, якщо должны, то дадуть. Що ви участвували в таких-то, таких-то операціях, в такому-то бою. По шеренгу пусть рівняються і перша шеренга крок назад, друга 2 кроки, 3 кроки вперед, щоб можна було. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.